Dobro večer, dobrodošli u 243. izdanje 60 minuta. Na samom početku ove emisije, najgledanije emisije u Bosni i Hercegovini, dvije važne, dobre, ali još uvijek nezvanične vijesti. Vijest prva. Prema informacijama našeg magazina, najkasnije u narednih 15 dana uslijedit će smjena glavnog državnog tužitelja Marinka Jurčevića. Saglasnost oko Jurčevićeve smjene već je postignuta u ozbiljnim diplomatskim krugovima u BiH, a navodno se sa tom odlukom složio i predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Branko Perić. U proteklim godinama smo u ovom magazinu više navrata dokazivali i dokumentirali propuste, nesposobnost i vrlo izvjesnu korupciju tužitelja Jurčevića. Na kraju su to shvatili i oni koji imaju moć u rukama i kojim je očigledno stalo da Bosna i Hercegovina ima efikasno i nepotkupljivo državno tužiteljstvo, što je sa tužiteljem Jurčevićem očigledno bilo nemoguće ostvariti. Inače, kako nezvanično doznajemo, Jurčevićeva smjena će uslijediti nakon što se on vrati sa službenog puta u Grčku gdje se trenutno nalazi. Druga važna i dobra vijest glasi da su inspektori SIPA-e prije nekoliko dana u tužiteljstvo BiH predali obimnu dokumentaciju u vezi sa korupcijom i kriminalom Milorada Dodika, njegovih saradnika iz vlade i njegove građevinske mafije. Prema informacijama koje su nam nezvanično potvrđene iz više različitih izvora, SIPA je detaljno istražila i dokumentirala Dodikov kriminal tokom izgradnje nove zgrade vlade Republike Srpske, autoputa Banja Luka-Gradiška te prodaje rafinerije nafte u Bosanskom Brodu. Doznali smo da su inspektori SIPA dostavili pisanu audio i video dokumentaciju koja teško kompromitira Milorada Dodika i na osnovu koje će tužitelji lako i jednostavno dokazati o kakvom se kriminalu radi. Kako smo u nebrojeno navrata izvještavali u ovom magazinu, samo na 3 ova projekta pronevjereno je više stotina miliona budžetskih maraka. Osim toga, upravo je redakcija 60 minuta prije 20 dana tužiteljstvu BiH na ruke šefa posebnog odjela za korupciju i organizirani kriminal američkog tužitelja Drew Engela predala obimnu dokumentaciju o Dodikovom kriminalu koji je sa svojim saradnicima počinio u proteklih godinu dana. Ukoliko se još uvijek nezvanična informacija da je SIPA dokumentirala Dodikov kriminal na kraju pokaže tačnom, u što ne treba sumnjati, to će biti naša velika pobjeda, ali i razlog za ozbiljan oprez, jer možemo samo zamisliti šta je osoba koja javno pred TV kamerama prijeti nokautima u tajnosti spremna napraviti onima koji raskrinkavaju njegov i kriminal njegovih najbližih saradnika. U svakom slučaju, Dodik će jednog dana sigurno odgovarati za počinjeni kriminal. A da li on sprema osvete novinarima koji su taj kriminal raskrinkali, to sa sigurnošću ne znamo, ali pretpostavljamo. U večerašnjem izdanju 60 minuta gledajte. Otkrivamo ko stoji iza ubistava u istočnom Sarajevu i koja je uloga šefa tamošnje policije Zorana Mandića. Nakon hrabrog istupa u Širokom Brijegu, Sulejman Tihić za 60 minuta otvoreno Miloradu Dodiku, Harisu Silajđiću, Miroslavu Lajčaku i uroti protiv Bosne i Hercegovine. Skandalozno. Islamska zajednica i bošnjačka vlast nakon osvajanja osnovnih i srednjih škola privode kraju pripreme i za segregaciju djece u vrtićima. Lik i djelo Čede Savića, Dodikovog povjerenika za građevinske malverzacije u Banja Luci. Za 60 minuta govore Haris Silajđić, Dragomir Babić. Još jedno kafansko okupljanje takozvanih političkih lidera plus visoki predstavnik Miroslav Lajčak nije donijelo nikakve pametne rezultate. Ipak, za razliku od ranijih kafančenja, ovo posljednje u Širokom Brijegu je potpuno ogolilo nekada tajnu, a od prekjučer javnu antibosansku koaliciju Milorada Dodika i Harisa Silajđića. Obraz BiH građana koji, za razliku od pomenutog dvojca, zaista vole ovu zemlju, spasio je predsjednik SDA Sulejman Tihić. Arijana Saračević-Helać. Punih 5 sati mnogobrojni novinari, ali i ostali putnici namjernici u lobiju širokobriješkog hotela Đulić bili su svjedoci neobičajene galame i žučne rasprave koja se odvijala iza zatvorenih vrata među liderima 6 vladajućih političkih partija u Bosni i Hercegovini. Tako su se prognoze pred subotnje okupljanje da se u Širokom Brijegu ništa naročito bitno neće dogoditi pokazale pogrešnim, jer gotovo niko nije vjerovao da će policijska reforma sa državnog definitivno krenuti Dodikovim putem. Četvrti neuspješni pokušaj kakvog takvog kafanskog dogovora čelnika aktuelne vlasti održan je u hotelsko-sportskom centru Đulić. Domaćin je ovoga puta bio lider HDZ-a 1990. Božo Ljubić. Podsjećamo,
Čast da ugoste svoje koalicione partnere do sada su imali. U oktobru prošle godine Milorad Dodik, koji je preferirao motel Dragana u blizini Banja Luke. 7 dana kasnije lider HDZ-a Dragan Čović političku će svitu ugostiti u mostarskom Ljetnikovcu Radobolja u vlasništvu tajkuna Dinka Dike Slezaka. Krajem decembra osnivač stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajdžić političke lidere će ugostiti u Sarajevskom golf klubu, poznatom okupljanju samozvane bošnjačke elite. I tako se stiglo do širokobriješkog kompleksa Đulić, u kojem je visokim zvanicama omogućeno da po prvi put prošetaju istim onim stazama kojim su svojevremeno gazili pokojni predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman i njegov ministar odbrane Gojko Šušak. Upravo na ovom teniskom terenu Tuđman je odigrao jedan od svojih posljednjih namještenih mečeva iz kojih je on, unatoč poznim godinama, redovno izlazio kao pobjednik nad mnogo mlađim protivnicima, od kojih su neki bili i profesionalni teniseri, poput recimo Brune Orešara. Gospodin Tuđman je bio ovdje često gost, mislim da je 3 puta bio ovdje i spavao je baš, ali u ovoj kući, kako je Gojkova kuća tu 150 metara, onda smo živjeli tu i rasli zajedno i jako se dobro poznam. Ipak, za razliku od za sport nezainteresiranog domaćina Ljubića, Dragan Čović je ovdje redovan gost na tenisu, a od ranije je poznat da je i visoki predstavnik Miroslav Lajček strastveni teniser. Ostali učesnici sastanka i nisu neki sportski tipovi. Ja ovdje bar jednom tjednom, sinoć sam tu igrao nogomet. Znači ja bar jednom tjednom po obavezi sportske aktivnosti sam ovdje. Nakon što su se zvanice okrijepile, opustile u ugodnom okruženju, tačno u podne kada se oglasio i zvonik Širokobriješke crkve, stigao je Haris Silajdžić. Gospodin Čuljak nam je potvrdio da su za Silajdžića i Dodika domaćini unaprijed pripremili posebnu prostoriju za razgovore. Oni su sjedili ovdje, njih dvojica su pa šta zajedno smo namislili da sjede, jer oni trebaju sjediti zajedno. Ali nije bilo, uopće nisam primijetio da je bilo nekakvih teški tu razgovor. Uopće nije bilo, odnosno nije se opcijeno niti samo par sitnih štoseva. Zanimljivo je da upravo Haris Silajdžić uporno ponavlja da se ozbiljni politički razgovori ne mogu voditi u kafanama, već u bosansko-hercegovačkim institucijama. Po običaju, i ovoga puta je Silajdžić pogazio vlastite stavove. Čuvi se rekreativno si ovdje danas? Ne, mi smo o tome da se govorimo o procesu, a kako će to izgledati što se tiče suštine, to ćemo vidjeti. Lider SDA Sulejman Tihić od samog dolaska u kompleks Đulić imao loš predosjećaj. To nam je potvrdio. Pa ja nisam zadovoljan uopće što dolazi na ove sastanke. Ja volio da ovih sastanaka nema. Iako se održavaju eventualno institucijama, ne ovako često. Međutim, većina i međunarodna zajednica smatraju da ovi sastanci imaju smisla i koristi. I ja sam se tome jednostavno tu pridružio kao manjina. Mladen Ivanić nije žalio ni vlastite nekretnine staviti u službu napretka u Bosni i Hercegovini. Ja jesam imao jedno mjesto koje nije uspjelo imati ovaj format, to je moja mala skromna vikendica. Ona nije uspjela da privuče pažnju. Da li je ovo što imamo fine objekte kao o tom potom? Zanimljivo je da Ivanić samo dan prije zakazanog širokobriješkog sastanka najavljivao kako neće putovati u Široki Brijeg. Iako se u najavama sastanka moglo čuti kako će se isključivo razgovarati o tome kako početi razgovarati o ustavnim promjenama, na dnevni red je kao iz vedra neba stigla priča o reformi policije. Ipak, Ivanića to nije iznenadilo. Ja znam da će mi dominantno danas opet o policiji. Imam taj osjećaj i mislim pouzdan i htio sam da kažem svoj stav. Objašnjavajući svoje stavove uoči sastanka, nijedan od 6 lidera, pa ni sam visoki predstavnik, nisu ni slutili kakva ih drama očekuje. Samo se Milorad Dodik slavodobitno šepurio, podvriskujući kako ništa ne može potpisivati u Širokom Brijegu, jer je zaboravio ponijeti olovku. Ja ne znam, pisao svakom olovku. Sam polako, ne skirati. Da bi riješili Dodika daljih muka, ponudili smo mu olovku sa logom federalne televizije. Ne, ja hoću vam da ponudim olovku, da potpišete ipak nešto. Nakon što je Lajčak iza zatvorenih vrata skupio 6 lidera, počele su frcati varnice koje su kulminirale žestokom svađom. Prema našim pouzdanim informacijama najglasniji je bio gospodin Lajčak, koji je na sve moguće načine pokušavao nagovoriti lidera SDA Sulejmana Tihića da pristane na nesumnjivo antibosanski Dodik Silajdžićev prijedlog reforme policije. Nakon žestokih pritisaka kojim je bio izložen, Tihić je zakratko napustio sastanak, ali se vrlo brzo vratio. Najavljena preskonferencija kasnila je puni sat. Tihić na svu sreću nije popustio.
Mi smo protiv ovog koncepta legalizacije postojećeg stanja, zadržavanja postojećih policija, formiranja nekakvih državnih institucija koji nemaju baš nikakvih nadležnosti u odnosu na lokalne policijske oblasti. Ja sam danas jasno izdvojio stav da mi ne možemo podržati taj prijedlog koji se radi u okviru radne grupe. Naš je predstavnik protiv toga. Ovdje više nije ni bitno šta je stav gospodina Tihića. Ovdje je bitno da se ugrožava konsenzus koji su imali ranije i potpisani sporazum koji je potpisao gospodin Tihić. Međutim, meni je očigledno jasno da on vodi svoje ratove u federaciji sa Silajdžićem i na nekim drugim pitanjima sa mnom i da mu nije važan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, nego mu je važno da iscijera svoje inate. Gospodin Dodik vodi rat protiv Bosne i Hercegovine godinu dana i on godinu dana daje anti-dejtonske, anti-bosanske izjave. I nemojte vi mene pored sa sobom. Nakon svega, Dodik je izrazio želju da se pregovori nastave, ali bez Tihića. Što se tiče Silajdžića, koji je otvoreno stao na Dodikovu stranu, on je po svom oprobanom receptu, naknadnom pameću, vlastite propuste i neprincipijelnost pripisao svom ljutom protivniku iz SDA, kojeg je usput optužio za opstrukciju evropskog puta. Da nije žalosno, bilo bi smiješno. Razlika očigledno između Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu u tome što na podgrupi Stranka demokratske akcije insistira na entitetskim policijama i policiji distrikta Brčko. Legalizujete policiju Republike Srpske, gospodine Silajdžić. Što fali policija? A šta vam fali policija Republike Srpske ako je ona uređena po evropskim principima? U predlogu SDA nema nigdje legalizacije policije Republike Srpske ni entitetskih policija. Ajde sve dogovorite mi još. On je najzadovoljniji od svih vas. Ko? Milorad Dodik. Pa dobro, valjda šta treba da radimo, da skačemo, da se smijemo i tako dalje. Dakle, nema niko posebno zadovoljan, nezadovoljan. Vidite da je ovaj sastanak bio težak i sami vidite. Izjava visokog predstavnika koja slijedi, a koju je Lajčak dao našem magazinu, najjasnije rasvjetljuju subotnju konfuziju i pritom dokazuju činjenicu da se u ovoj državi najbolje ponašati onako kako to radi Milorad Dodik, dakle kočijaški. Limitiran evropskim rokovima, Lajčak je ovaj put očigledno odlučio podleći Dodikovim pritiscima i njegovim privatnim dogovorima sa liderom Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Bilo je niz teških tema jer je atmosfera se nam pogoršala od zadnjeg sastanka. Bile su neke javne nastupe koje nisu baš stvorili dobre uslove za današnji sastanak. Međutim, sam razgovor je bio vrlo korektan, iskren, otvoren, ja rekao bih muški, ali vrlo korektan. I to me ohrabrilo. A onda takav nastup gospodina Tihića na konferenciji koji je potpuno, mislim, neočekivan. Nakon ove Lajčakove izjave jasno je zašto je Ivanić pouzdano znao da će se u subotu razgovarati o reformi policije, a ne ustavu, kako je to mislio domaćin Božo Ljubić. Naime, dan ranije Dodik je na sastanku u Banjoj Luci najavio Ivaniću da će klasičnim blitzkriegom u Širokom Brijegu pokušati zauvijek betonirati MUP Republike Srpske, zašto je premijer Republike Srpske već dobio načelnu saglasnost i od Silajdžića i od Lajčaka. To je bio dovoljan razlog da Ivanić i pored ranije najave da neće ići, ipak otputuje u Široki Brijeg. Samo zahvaljujući predsjedniku SDA Sulejmanu Tihiću, ovaj sramni plan nije upalio. Da li će vladajuće stranke ovoga puta bez SDA antibosanski sporazum o reformi policije postignut između Dodika i Silajdžića pokušati ostvariti u bosansko-hercegovačkom parlamentu, saznaćemo vrlo brzo. Ukoliko se to i dogodi, Dodik će nakon rušenja aprilskog paketa ustavnih promjena moći javno zahvaljivati Silajdžiću i za nakaradnu reformu policije po mjeri vožda iz Laktaša. To je razumljivo, jer su upravo pomenuta dvojica političara najbolji zaštitnici Republike Srpske 12 godina nakon Dejtona. Tako se rušila Bosna i Hercegovina u Širokom Brijegu. Kako rekao smo u najavi prethodne priče, jedina principijelna osoba koja je branila interese države, a ne vlastite kriminalne talove, na tom sastanku je bio lider SDA Sulejman Tihić. Jučer smo u centrali ove stranke razgovarali sa gospodinom Tihićem. Osim o širokobriješkom sastanku, zanimalo nas je šta misli o cazinskom osnivanju Stranke demokratske aktivnosti te o krizi koalicije SDA i Stranke za BiH povodom afere u elektroenergetskom sektoru. Ostanite s nama.
Gospodine Tihić, hvala vam što ste pristali govoriti za 60 minuta i dozvolite mi da vam čestitam na principijelnosti na jučerašnjem sastanku, tokom jučerašnjih sastanka u Širokom Brijegu. Hvala na pozivu, hvala na čestitkama. To je jednostavno kontinuitet politike koju ja, odnosno Stranka demokratske akcije, vodi kada je u pitanju reforma policije. Postavit ću jedno potpuno privatno pitanje za sami početak ovog razgovora. U javnosti je poznato da imate zdravstvenih problema i pitam vas kako se danas osjećate i na koji način kako napreduje vaše liječenje? Pa postoje određeni zdravstveni problemi. Ja sada se nalazim pod jednom vrstom terapija koje idu u pravcu poboljšanja moga zdravstvenog stanja. Ja se nadam, ako Bog da, da će to dovesti do izlječenja. Da, nadam se. Ja u svakom slučaju želim vam brzo ozdravljenje. Vratimo se na... Zapravo, ajmo porazgovarati još o ovome. U trenutku kad razgovaramo, nezvanično sam doznao da je, tako da nazovem, da su odmetnici iz Stranke demokratske akcije, poznata je ona priča oko SDA 90, pa na kraju se ta stranka zove Stranka demokratske aktivnosti. I nezvanično sam doznao prije par minuta da je za predsjednika te stranke izabran bivši član SDA Izet Hadžić. I da su neki isključeni živinički kadrovi SDA također pristupili novoj stranci demokratske aktivnosti. Kako to komentirate? Dobro, to je njihovo pravo. Oni nisu mogli da nađu svoje mjesto u okviru Stranke demokratske akcije. Njihovi su programski ciljevi drugačije vide politiku, vide vjerovatno Bosnu i Hercegovinu, pa neka osnivaju stranke. Hoće li to biti šteta za SDA? Neće. Stranka demokratske akcije sa tim neće ništa izgubiti. Ostankom takvih ljudi u Stranci demokratske akcije samo smo gubili vrijeme na unutrašnjim sukobima i podjelama. Dobro, gospodine Tihić, pomenuli smo u nekoliko navrata ovaj sastanak u Širokom Brijegu. Zaista, na kraju ovog sastanka vi ste praktično optuženi i od ostalih učesnika, ali što je posebno indikativno od visokog predstavnika Miroslava Lajčaka, da opstruirate put Bosne i Hercegovine u Evropu. Zanimljivo je da gospodin Lajčak u posljednjih godinu dana, bez obzira na sve antidejtonske izjave Milorada Dodika, koji je divljao po medijima, optuživao, najavljivao referendume, da ne govorim šta sve nije radio, nikad tako teške ocjene nije uputio prema lideru SNSD-a. Evo, u ovoj situaciji vi ste, ne prihvatajući ponuđeni sporazum oko reforme policije, koji zaista jeste antibosanski, proglašeni glavnim kočničarem ove čitave priče oko Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Vidite, ja lično, evo i rukovodstvo stranke na današnjoj sjednici je iznenađeno, zaprepašteno ponašanjem visokoga predstavnika. Mi smo ga lijepo primili, sa svim poštovanjem, dali podršku njegovom radu. Međutim, on se jednostavno svrstao na jednu stranu. On se, uplašio Milorada Dodika i prihvata njegove ultimatume. Znate, optužuje mene lično, optužuje Stranku demokratske akcije koja je uvijek od 1995. do danas bila vodeća snaga u provođenju reformi, koja je pravila, gradila kompromise. Znate, optužuje nas zato što se mi zalažemo za poštovanje 3 evropska principa. Optužuje nas zato što smo protiv legalizacije postojećega stanja. Znate, optužuje nas što smo protiv da ostane policija Republike Srpske, federacije, kantonalne policije. Znate, jer ovo što je sada predloženo, to je u stvari rezultat dogovora Dodik-Silajđić, koji je Evropska unija odbacila. A govorite o njihovom sporazumu? O njihovom ranijem sporazumu. Evropska unija je odbacila taj sporazum. Oni su ga sada ugradili u zakon. Kako je moguće, gospodine Tihić, kako to objašnjavate zaista da neko ko vrši stalne pritiske, govorimo o Dodiku, a na kraju izađe kao pobjednik iz čitave ove priče? Šta ukoliko se desi da ova petorka plus Lajčak, uz pomoć još nekih možda malih stranaka u državnom parlamentu, ipak bez SDA izglasa ovaj prijedlog zakona o reformi policije? Ja se nadam da do toga neće doći, jer to bi bila katastrofa. Znate, reforma policije se provodi zbog toga da bi bili efikasniji u borbi protiv organizovanog kriminala, u borbi protiv terorizma, u borbi protiv ratnih zločinaca. Sa
3 policije, kako se sada predlaže. Predlaže se postojanje 3 policije. Policija Republike Srpske u kapacitetu kakvom jeste, u granicama kakvim jeste, sa nadležnostima kakvim jeste, na koju ne može sa državnog nivoa niko ništa uticati. Policijom federacije, koja je nekakva koordinacija kantonalnih policija koji ne moraju slušati federalnu policiju, sa 7 institucija na državnom nivou koje koordiniraju same sebe i koje ne mogu ništa uraditi, ni koordinirati, a kamoli narediti lokalnim policijama, entitetskim i tako dalje. Sa takvom policijom gubi se svrha reforme, a svrha reforme jeste borba protiv kriminala. Ja ne mogu vjerovati da visoki predstavnik, da Evropska unija može stati iza takvih rješenja. Šta je zaista... Uvijek se postavlja pitanje, mi smo ovdje posebno u Bosni i Hercegovini, uvijek tražimo razloge u nekim centrima izvan Bosne i Hercegovine. Može li se desiti da se radi o razjedinjenosti međunarodne zajednice? Jer sam u razgovoru sa nekim diplomatama kojim ne bi sada otkrivao identitet, saznao da zapravo pojedine zemlje, pojedine administracije nisu zadovoljne sa ovim što se dešava. Dakle, sa ovakvim prijedlogom protiv kojeg ste i vi. Znate, visokom predstavniku je cilj da nešto završi, da ima nekakav rezultat. Šta će to biti? Kakve će posljedice biti? Njega nije briga. Važno je da se gore Brisel izvijesti. Evo, postignut je sporazum. Domaći lideri su postigli sporazum. Znate. I misli nekim strahom, pripadanjem natjerati Sulejmana Tihića ili SDA da pristanu na nešto što ne valja, što je antibosansko, antireformsko, antievropsko. Govorite antibosansko. Kako objašnjavate onda ponašanje lidera stranke za Bosnu i Hercegovinu, Harisa Silajdžića, u čitavoj ovoj priči? I sa njim ste imali otvoreni sukob jučer, kao i sa Lajčakom, kao i sa Dodikom. Onako, bili ste u totalnom okruženju, rekao. Ja ne znam koliko gospodin Silajdžić razumije cijelokupan sistem. Dakle, to pripisujete neznanju. Ne znam je li uzrok to, znači nepoznavanje sistema. Da li on uopće shvata da onog momenta kad usvojimo ove zakone, nakon 12 godina legalizuje policiju Republike Srpske. Ja mislim, gospodine Tihić, da li on to uopće shvata? Ja mislim da u ovom slučaju griješite, budući da ja sam siguran da shvata. Ali ja mislim da je još jednom i ovaj jučerašnji sastanak u Širokom Brijegu pokazao da je Haris Silajdžić, da ne kažem pijun u Dodikovim rukama, ali da sigurno rade neke stvari koordinirano, iako i jedan i drugi demantiraju te stvari. Pa evo, nažalost, u nekoliko slučajeva u ovim razgovorima njih dvojica se prije dogovorili nego što smo se dogovorili ja i Silajdžić. Upravo to. Zbog toga je Dodik jučer u jednom trenutku izjavio, čini mi se, pokušaš da ga citiram, Tihić ima lične sukobe sa Silajdžićem, zato ih prenosi na ovaj sastav. Nemam ja nikakve lične sukobe, znate. Dodik je svašta izjavio. On je se jučer zahvaljivao Silajdžiću, falati kao što nismo osvojili aprilski paket. Sad takve amandmane, takva ustavna rješenja kao nikad nećete dobiti. Dodik je jučer predlagao 3 državotvorna entiteta, znate, i tako dalje. I sad, pazite, sad neko kad kaže reformu policije račemo nakon ustava, znate, nakon ustavne reforme. Pa može li neko sada ozbiljan vjerovati da sa ovakvim Dodikom, ovakvim odnosima političkih snaga možemo raditi ustavnu reformu koja će značiti bolja rješenja od postojećih? Znači, ostaje postojeće stanje. Ostaje jedna neefikasna policija. Raj za kriminalce. Svako će da ima svoje kriminalce, da čuva ili sudi svojim kriminalcima. Znate, nema evropskih principa. Evropski princip je bilo jedinstvena zakonodavna nadležnost. Toga nema. Bilo je jedinstveno budžetsko finansiranje. Nema toga, znate. Smanjenje, gubitak uticaja politike. Nema ni toga. Dodik će postavljati tamo svoga direktora policije. I njemu će kao ovo možeš raditi, ovo ne možeš raditi. Kao što je poznato, rok za dogovor oko reforme policije je 15. februar. Jučer je na ovoj konferenciji zajedničkoj koju ste imali nakon sastanka gospodin Čović rekao da ima još vremena. Da li to znači da će se nekakvi razgovori iza zatvorenih vrata nastaviti u narednom periodu i da li ćete vi na kraju ostati pri svojim stavovima da ne prihvatite ovakav antibosanski prijedlog reforme policije? Budite sigurni da SDA i Sulejman Tihić neće nikada prihvatiti antibosanski, antievropski prijedlog reformske policije.
Šta nas onda očekuje? Pa možda bi to pitanje bilo bolje da postavite onim koji su se zalagali za ovakve predloge, znate, koji su tolerisali ponašanje antidejtonsko, antidržavno, antibosansko ponašanje Milorada Dodika. Znate, ja sam rekao gospodinu Lajčaku juče, kad smo sjedili u privatnom razgovoru, vi izgleda poštujete samo bezobrazne ljude, oni koji vas vrijeđaju, koji vas napadaju. Znate, vama je kriv Sulejman Tić koji je kooperativan, koji želi suradnju, koji vas je primio kao visokog predstavnika sa svim poštovanjem. A mene, zbog toga što ne želim prihvatiti jedan ultimatum Milorada Dodika, jedan diktat, želite optužiti za nešto zašto niste nikada optužili Milorada Dodika. A Milorad Dodik vam godinu i po priča šta god hoće. Vrijeđa svakoga i tako dalje. Domaćin narednog sastanka 6 lidera plus Lajčak je zakazan za mart i vi ste, sastanak koji je zakazan za mart, vi ste domaćin tog sastanka. Hoćete li vi nastaviti ovu tradiciju kafanskih okupljanja ili ćete taj sastanak organizirati u nekoj normalnoj... Ja ću taj sastanak organizirati ako Bog da u parlamentu Bosne i Hercegovine. Dakle, nema kafane? Ne. To je dobro. Još jedna stvar, gospodine Tihić, često se govori u posljednje vrijeme upravo zbog ovih kriza i praktično nepostojanje vlasti na državnom nivou. Znamo i šta nam je sa budžetom i sa generalno funkcioniranjem ovih državnih institucija i dogovorima vladajuće koalicije. Očigledno ništa ne funkcionira. I sve češće, sve glasnije, sve otvorenije se govori o mogućnosti vanrednih parlamentarnih izbora u oktobru ove godine kada su zakazani i ovi lokalni. Vidite, ja bih bio prvi za vanredne izbore, jer sam svjestan svih problema funkcionisanja koalicije na svim nivoima. Međutim, ne vjerujem da ti izbori mogu donijeti nešto novo. U okviru postojećeg ustavnog sistema, u okviru postojećeg izbornog zakona, ne bi se bitno ništa promijenilo. Moramo prvo promijeniti izborni zakon, promijeniti ustav, pa tek onda ići sa izborima. Još jedna tema je zanimljiva, kratko ćemo o njoj za sami kraj, jeste kriza na relaciji SDA, stranka za BiH, nakon čitave afere u vezi sa elektroenergetskim sektorom i rekao bih zaista brutalne kampanje protiv ministra Vahida Heće u dnevnom avazu. Šta će SDA na kraju odlučiti? Danas ste imali sjednicu vaše kolegija i odlučili ste praktično da se krene ponovo iz početka. SDA ima svoju politiku. Našu politiku ne gradi ni Avaz, ni bilo koji drugi medij. Niti može bitno utjecati na našu politiku. Barem dok sam ja predsjednik stranke. I vidjeli ste koliko puta sam bio u sukobu, između ostaloga, i sa Avazom. Mi smo ovu odluku napali još kad je donijela vlada premijera Hadžipašića, tamo negdje u tehničkom mandatu u oktobru. Rekli smo da je netransparentna, da je nezakonita i tražili da se preispita. Mi smo tražili u koalicijnom sporazumu sa strankom za BiH da se unese posebna odredba da će se ta odluka preispitati. Jer znate, potrošnja 3,5 milijarde eura za gradnju elektroenergetskih objekata bez tendera, bez javnosti, netransparentno. To je za nas bio uvjet da potpišemo sporazum sa strankom za BiH. Mi o tome pričamo godinu i pol. Znate, ne unazad koliko se vodi rasprava u parlamentu što se mediji bave tim pitanjem. Prema tome, to nije podilaženje bilo kojem mediju ili slijedjenje politike nekoga medija. To je naša politika, to je politika Stranke demokratske akcije. I mi smo sada rekli da je to generacijski projekat, da mi podržavamo projekat, ali ne možemo podržati odluku u ovakvom obliku kako je predložena. Jasno smo rekli da ćemo tražiti da se preispitaju zakonite procedure koje su dosta provedene, da se provjeri bonitet strateških partnera, zatim da se preispita mogućnost domaćih kapaciteta i firmi. Zašto ne bi domaće firme gradile neke termo- ili hidrocentrale? Pa mi smo gradili po cijelom svijetu, Asuan su gradili naši građevinari, znate, Asuansku branu. Isto tako smo tražili da se savjet stranke očituje o svim elementima odluke, obzirom da nismo mi kao rukovodstvo možda dovoljno kompetentni o svim tim elementima. Zaista, kako se ovdje onda postavlja pozicija premijera Nedžada Brankovića? Onda nam još jednu stvar, veoma je bitno. Mi smo odlučili također da bez obzira što je Komisija za koncesiju rekla da je samo inicijativna ponuda Intrade o gradnji hidrocentrale iznad Konjica zakonita, da se ne dodijeli toj firmi, nego da se raspiše tender i da se
dodijeli onoj firmi koja bude prva i koja uspije na tenderu, vodeći računa o lokalnoj zajednici, o eko zaštiti, jer smatramo da jedan posao od milijardu ne može se dati na osnovu samo inicijativne ponude. Znate, kad kupujete higijenski papir, vi tražite 3 ponude. Ovdje sada postavlja pitanje kako će se u čitavoj priči ponašati vlada federacije sa gospodinom Brankovićem na čelu, budući da su oni već ranije prihvatili plan ministarstva na čijem je čelu gospodin Hećo i da su čak formirali komisiju koja je pokazala da je sve rađeno zakonom. Hoće li se, pitam vas, hoće li na prvoj narednoj sjednici predstavničkog doma federalnog parlamenta doći do pucanja koalicije SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu? Na ovoj sjednici, između ostalih, je bio i premijer Branković i učestvovao u izradi ovih zaključaka. I ja mislim da nema razloga ni Stranka za BiH, ni bilo ko drugi da se ljuti što mi insistiramo na zakonitosti, što insistiramo na provjeri boniteta onih ljudi koji treba, onih firmi koji treba da ulažu, što insistiramo na tome da naše firme, ako mogu nešto da grade, znate, da su to naši izvođači, naši radnici rade. Znate. Mi želimo da se pitanje rudara rješava isto tako u okviru ove reforme, a ne da dajemo nekakva nerealna obećanja rudarima i da zloupotrebljavamo njihovu poziciju. Praktično smo ponovo na početku što se tiče te priče i ispočetka. Ne mora znači, znate, sve ove stvari se mogu u 2-3 mjeseca riješiti, jer ovo je generacijski projekat. Zanimljivo je, gospodine Tihić, da recimo stranke, odnosno ministri i same stranke sa hrvatskim predznakom uopšte ne reagiraju na ovu priču oko elektroenergetskog sektora, iako su članovi vlade. S druge strane, u javnosti je poznato mišljenje da su SDA i Stranka za BiH podijelili resore, pa je tako SDA uzela Telekom, telekomunikacije, a Stranka za Bosnu i Hercegovinu elektroprivredu. Ja sam čuo te priče i nekakva ponašanja upućuju na osnovanost postojanja takvih priča. Međutim, ja sam, odnosno, protiv bilo kakvih podjela. Očigledno se radi o paralelizmu. Stranka za BiH ima, i normalno i druge stranke u vladi imaju puno pravo da učestvuju u donošenju odluka kad je u pitanju Telekom. Ali isto tako i Stranka demokratske akcije i druge stranke kad je u pitanju elektroenergetski sistem. Nema tu podjela. To bi bilo nezakonito. To bi bilo vraćanje na neko vrijeme koje je davno iza nas ostalo. Znate. Još jedno pitanje za kraj. U prošlom izdanju 60 minuta gostovao je gospodin Silajđić. Uporno sam pokušavao da dobijem od njega odgovor na jedno jednostavno pitanje i na kraju nisam uspio. Zapravo pitao sam ga da li se plaši Fahrudina Radončića. On je govorio da se ne plaši Amerikanaca, Evropljana, Svemiraca, ne znam ti koga još ne, ali nije konkretno odgovorio da li se plaši tog čovjeka. Vi ste bili jedna, i to ste pomenuli, o žrtava njegove kampanje. Mislim, kampanje Dnevnog vaza. Plašite li se gospodina Radončića? Ne plašim se ni gospodina Radončića, niti bilo koga drugoga, osim dragoga Boga. A uostalom mislim da sam svojim dosadašnjim radom i ponašanjem pokazao da ga se ne plašim. Gospodine Tihić, hvala vam što ste pristali da govorite za 60 minuta. Želim vam brzo oporavak. Hvala lijepo. Prošle sedmice je u centru Pala ubijen jedan od važnijih kriminalaca u Republici Srpskoj, Vlatko Mačar. Mačar je 7. žrtva kriminalnih obračuna otkad policijom Istočnog Sarajeva šefuje Dodikov kadar Zoran Mandić. Koji su stvarni razlozi eskalacije najbrutalnijeg nasilja na području grada sa najvećim parkovima u Evropi, otkriva Damir Kaletović. Kada je iz Foče prekomandovan na poziciju prvog policajca u Istočnom Sarajevu, najavljivalo se da će Zoran Mandić krenuti u konačni obračun sa kriminalnim grupama koje u ovom dijelu Republike Srpske godinama pljačkaju, ubijaju reketare, jednom riječju provode neviđeni teror. No, veoma brzo će se ispostaviti, uostalom tako i sa najvećim brojem kadrovskih rješenja iza kojih stoji Milorad Dodik, da je i postavljenje Zorana Mandića za načelnika Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo samo jedan u nizu SNSD-ovih promašaja. U najkraćem, prije svih zahvaljujući Mandiću i njegovim policijskim suradnicima, ovaj dio Republike Srpske je za kratko vrijeme pretvoren u mafijašku oazu.
Sukobi organiziranih kriminalnih skupina koji prema nepisanom pravilu okončavaju ubistvima pripadnika zavađenih klanova skoro su pa svakodnevna pojava u životima stanovnika Lukavice, Pala, Sokoca. A Mandić je 2006. godine postavljen upravo kako bi barem pokušao rasvijetliti brojna neriješena ubistva u ranijim godinama. Kažemo barem jer se u međuvremenu, tačnije u posljednjih godinu dana Mandićevog mandata, broj neriješenih ubistava na teritoriji koju kontroliše njegova policija povećao za 7 novih slučajeva. Umjesto da je rješavao ubistva i hapsio ubice, Mandić je vođama zavađenih gangova slao različite poruke i situaciju dodatno pogoršavao. Tako je pripadnicima takozvane Sokolačke grupe tvrdio da iza ubistva Mladena Čehe, vođe kriminalne grupe čiji su pripadnici Ognjen Orašanin zvani Oras, Milomir Pajić, nestali Slaviša Bilinac zvani Bili i drugi, stoji Đorđe Ždrale sa svojom bandom. Treba reći kako je Ždralina grupa desetkovana nakon što je u augustu ubijen Boris Govedarica, a prije nekoliko dana i Vlatko Mačar. Prije njih dvojice likvidiran je Srđan Đurić. Prva dvojica su se dovodila u vezu sa ubistvima u istočnom Sarajevu, a bili su osobe iz najbližeg Ždralinog okruženja. Nezvanično doznajemo kako Ždrale već 3. mjesec boravi u Australiji u društvu rođaka Mladena Ždrale zvanog Pata. Nije poznato kako i uz pomoć kojih, ili bolje reći čijih dokumenata, Ždrale napustio BiH. Interesantno da je na dan kada je ubijen ispred svog kafića Vlatko Mačar zajedno sa Miroslavom Škobom, inače sinom Jovana Škobe, nekadašnjeg komandira Paljanske policije, također trebao krenuti put Australije. Dakle, ubistvom Vlatka Mačara prekinuto je kratkotrajno zatišje, a otvorene nove, krvave stranice zavađenih klanova. Prema informacijama našeg magazina, svojevremeno je Mladen Čeha lično stajao iza likvidacije Rate Spajića koji je ubijen u restoranu Toplik istočno Sarajevo. Nije nam poznato da li je u priči oko ubistva Ratomira Spajića bilo nalogodavaca ili je u pitanju tek svođenje starih računa. Naime, još 2003. godine na Sokocu su se sukobili Čeha i Spajić. Tom prilikom Spajić je ranjen, a pomoć je zatražio u kliničkom centru Sarajevo. Dakle, ono što mu 2003. godine nije pošlo za rukom, Mladen Čeho, po svemu sudeći, završio je 3 godine kasnije. I sam će sa Marijanom Kovačević biti likvidiran sredinom jula prošle godine u ranim jutarnjim satima dok se spuštao niz obronke Trebevića. Iza ovog ubistva, na osnovu raspoloživih informacija, stajao je Boris Govedarica, pripadnik Ždralinog klana. Nije nikakva tajna da je Govedarica vremenom izrastao u jednog od najsposobnijih ubica u Republici Srpskoj. Sumnje da je iza Čehinog ubistva stajao upravo Govedarica, a da su mu pomagali Vlatko Mačar i Miroslav Škobo, nikada nisu potvrđene. Mjesec dana nakon Čehinog dogodilo se ubistvo Borisa Govedarice. Govedarica je ubijen u samom centru Lukavice, a ubice nikada nisu pronađene. Za ovo ubistvo Đorđe Ždrale je optužio Darka Eleza, još jednog od neformalnih vođa suprotstavljenih klanova. Jednake optužbe na račun Eleza pred policijskim istražiteljima iznijela su još neka od privođenih lica. Nedugo potom oglasio se i sam Elez, koji je preko domaćih medija demantirao umiješanost u ubistvo Govedarice. Od ranije je poznato da se Ždrale i Elez gledaju i razgovaraju isključivo preko nišana, a da uvjetno rečeno neopredjeljeni u čitavoj toj priči, kojih inače ima mnogo, po strani čekaju na konačnog pobjednika iz ovog rata. Nakon ubistva Govedarice vladalo je relativno primirje sve do sredine prošle sedmice, kada je u najkrvavijoj od svih dosadašnjih akcija, osim Vlatka Mačara, život izgubilo još 2 slučajnih prolaznika. Milan Vlaškić i Rade Magazin, s tim da je Magazin teškim povredama podlegao naknadno. U istoj sedmici u kojoj je ubijen Mačar, prvostepenom presudom okružnog suda u Banjoj Luci, Slobodan Janković i Predrag Domazetović su oslobođeni optužbi za ubistvo Srđana Đurića, vlasnika diskoteke Enigma na Palama, koje se dogodilo 7. februara prošle godine. Podsjećam, Srđan Đurić je izrešetan ispred ulaza u zgradu u kojoj je živio. Inače, Đurić je bio u kumskim vezama sa Mačarom. Sve ovo, ili najveći dio izrečenog, dobro je poznato prvom Dodikovom pendreku u istočnom Sarajevu Zoranu Mandiću, ali i njegovim policijskom poslu nedoraslim šefovima, prije svih entitetskom ministru unutarnjih poslova Stanislavu Čađi. Činjenica da ubice u istočnom Sarajevu tokom posljednjih likvidacija svojih protivnika ne prezaju čak ni od ubistava potpuno nevinih ljudi, dodatno pogoršava i onako groznu sigurnosnu situaciju u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Inače, upravo zločini u istočnom Sarajevu pokazuju svu neefikasnost policije kojom se premijer Republike Srpske Milorad Dodik javno ponosi i koju pod svaku cijenu nastoji zadržati pod svojom kontrolom. To su i razlozi zbog kojih Dodik dosljedno opstruira svaki pokušaj istinske reforme policije, što se ne može shvatiti drugačije nego kao pokušaj premijera Republike Srpske da zaštiti kriminalce i ubice. Nažalost, sramna uloga u čitavoj priči pripada i državnom tužiteljstvu, na čijem je čelu nesposobni i korumpirani Marinko Jurčević.
Još prije 2,5 godine iz državnog tužiteljstva tražili su od ovog magazina da im se dostavi kaseta sa svjedočenjem Darka Eleza, kako smo naveli, jednog od vođa suprotstavljenih klanova u Republici Srpskoj. Tada je, podsjećamo, Elez iznio teške optužbe i vlastita saznanja koja su se odnosila na brojna ubistva u Republici Srpskoj, političke i policijske veze između kriminalaca i zvaničnika, sudija i bjegunaca itd. I umjesto da je postupio sukladno ovlastima, Jurčević se i taj put oglušio na ono što njegova funkcija podrazumijeva, hvatanje u koštac sa teškim oblicima kriminala. I ovaj detalj iz Jurčevićeve neslavne biografije potvrđuje kako je odluka visokih zvaničnika međunarodne zajednice o njegovom uklanjanju sa funkcije glavnog tužitelja posljednja šansa da tužiteljstvo BiH izađe iz živog blata do kojeg ga je doveo upravo Jurčević. Skup izlet u Grčku o trošku poreskih obveznika ove zemlje, prema izvorima našeg magazina, posljednje je Jurčevićevo putovanje u funkciji glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine i o trošku ove države. Iako zakašnjela, ova odluka ipak budi nadu u bolje dane BiH tužiteljstva i konkretniju akciju prema svirepim ubicama koje se šetaju Republikom Srpskom. Čelnik Zavoda za izgradnju Banja Luke, Čedo Savić, uskoro bi, kako nezvanično doznajemo, mogao krivično odgovarati za brojne nezakonitosti koje je počinio u proteklim godinama. Savić je jedna od važnih poluga Dodikove kriminalne hobotnice, pa samim tim zaslužuje više pažnje u 60 minuta. Slobodan Vasković. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo istragu u ubistvu Milana Vukelića. To je očekivani epilog nakon gotovo tromjesečnih obstrukcionističkih postupaka čelnih ljudi MUP-a RS koji su činili sve da zataškaju ovaj teroristički akt i spriječe bilo kakve pomake u otkrivanju inspiratora, organizatora i izvršilaca svirepe egzekucije Milana Vukelića. U 60 minuta smo detaljno izvještavali o brojnim propustima u istrazi koji su išli do te mjere da su čak sakrivani dokazi veoma bitni za otkrivanje ubica. U MUP-u su čak odbili svaku mogućnost da saslušaju Dragog Miloševića, visokog policijskog funkcionera, i Mileta Šušljika, savjetnika ministra Stanislava Čađe, koji su maltretirali i zastrašivali Vukelića, o čemu postoji tonski zapisi. Pa to je ono što smo stalno insistirali i što smo stalno ukazivali na taj problem da naše Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno tužilaštvo, neće imati snage da uradi taj slučaj, jer tu je umješana i mafija i politike i sve, znači jedna nesposobnost Ministarstva unutrašnjih poslova, čim nam tužilaštvo BiH preuzima slučajeve, znači svaki teži slučaj dokazuje se da naše tužilaštvo, odnosno MUP, ne može da uradi upravo zbog povezanosti sa politikom. Naši policijski izvori tvrde da u MUP-u ipak nisu mogli da izbjegnu da protiv Čede Savića podignu krivičnu prijavu zbog teških zloupotreba koje je počinio sa državnim stanovima, koje je mimo svih zakonskih normi dodjeljivao visokim funkcionerima SNSD-a, svojim prijateljima kao i članovima svoje porodice. Izvještaj, odnosno krivična prijava protiv Savića, upućena je u ovdašnje tužilaštvo prije 10 dana, ali javnost o tome nije obaviještena jer su Savić i ostali kriminalci gotovo listom članovi SNSD-a. I ovu dokumentaciju je preuzelo državno tužilaštvo, tako da se može očekivati ubrzanje istrage jer je nadležan strani, a ne domaći tužilac. Veoma je bitno napomenuti da su dokumenti koji svjedoče o teškim Savićevim zloupotrebama objavljeni još prije 4 godine, ali niko nije ni prstom mrdnuo. Trebalo je da Milan Vukelić bude ubijen da bi se zločinačko klupko počelo odmotavati i da bi se Čedo Savić konačno našao pred pravosudnim organima. Ta krivična prijava može biti samo jedna maska, odnosno zamazivanje očiju javnosti, podizanje protiv Čede Savića. Sada krivična prijava ta je trebala biti podnešena možda prije par godina kada je gospodin Dodik izbacio Čedu Savića navodno iz SNSD-a. Tada su postali svi dokazi oko malverzacije sa stanovima i očito da taj čovjek na tom mjestu služi upravo za to svrhe da partijskim funkcionerima, odnosno prijateljima i mafijašima dodjeljuje stanove za lažne usluge. Prije 4 godine objavljeno je kako je Čedo Savić po nalogu svojih šefova Dragoljuba Davidovića i Milorada Dodika dodjeljivao gradske stanove članovima SNSD-a koji nikada nisu bili zaposleni u gradskoj upravi. Stanovi su bukvalno poklanjani po bagatelnim cijenama od 1000 do 2000 maraka. Karakterističan je slučaj Živojina Cvijanovića, penzionera iz Prnjavora, koji je u Banja Luci dobio stan od 57 metara kvadratnih, a da nikada nije radio u gradskoj upravi. Stan mu je dodijelio Zavod za izgradnju grada jer je Živojin otac Aleksandra Cvijanovića, funkcionera SNSD-a, koji je 2004. godine bio kandidat te stranke za načelnika opštine Prnjavor. Prevara je načinjena na sljedeći način. Prvo je Savić po nalogu Davidovića i Dodika, penzionera Živojina, hirotonisao u Živojina, dugogodišnjeg stručnog saradnika zavoda, i potpisao sa njim ugovor o zakupu stana. Nakon što je to učinjeno 11. februara 2004. godine, Živojin je sklopio ugovor o otkupu stana sa Fondom stanovanja Republike Srpske i otkupio ga za bagatelnih 2370 maraka.
Nije ovo jedini stan koji je Savić dodijelio članovima SNSD-a. On je, kada je imovina Banja Luke u pitanju, bio široke ruke, pa je gradske stanove dodjeljivao kao da su kutije šibica svima onima koji su mu učinili uslugu. Po tom osnovu stanove su dobili Predrag Muzgonja i Slobodan Koljanin. Prvi je zaposlen u odsjeku Ministarstva za izbjegla i raseljena lica, a drugi je brat Pere Koljanina koji je također zaposlen u Omiju. Prevara slična onoj sa Cvjanovićevim stanom. Grad, odnosno Dragoljub Davidović, dodijelio je stanove Ziblu, to je Čedi Saviću, a on ih je podijelio po vlastitom nahođenju. Ni Muzgonja ni Koljanin nisu mogli dobiti gradske stanove jer su zaposleni u republičkoj instituciji, ali je Savić previdio tu sitnicu pošto su mu pomenuta dvojica sredili nadovjeru njegovog trosobnog stana. Ovaj stan Čedo Savić je otkupio na ime supruge Jerosime da bi mogao da otme od zavoda još jedan stan za sebe. I oto je četvorosoban stan od preko 120 kvadrata u ulici Braće Pantića broj 4. Radi se o nadogradnji koju je u potpunosti finansirao Zibli i to iz sredstava za održavanje gradskog stambenog fonda koja su uplatili građani. Veoma je zanimljivo šta se dalje dešava sa stanom koji je dodijeljen Slobodanu Koljaninu koji nikada nije radio u Ziblu. Radi se o stanu od 45 metara kvadratnih u ulici Kralja Petra II. Karađorđevića koji je Slobodan Koljanin otkupio po cijeni od nevjerovatnih 2296 konvertibilnih maraka. Desilo se to 23. jula 2003. godine kada je ugovor o otkupu stana ovjeren u Osnovnom sudu u Banja Luci. I tu priči nije kraj. Samo 2 mjeseca kasnije Koljanin prodaje taj isti stan GS za cijelih 45.000 maraka. Jasno je da je Koljanin na ovom posliću, zahvaljujući Saviću, zaradio 43.000 maraka, a da prstom nije mrdnuo. Sigurno je jedno, pare nije uzeo Slobodan, već njegov brat Perica Koljanin i podijelio ih sa Čedom Savićem. Činjenica je i da ovaj stan nije jedini koji su odradili Savić i Koljanin, što implicira da se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi koja već godinama, koristeći i zloupotrebljavajući državne funkcije, pljačka tu istu državu jer njene nekretnine prodaje kao privatno vlasništvo. Pa to je jedna uigrana grupa mafijaša koja preko Ministarstva za izbjegla i raseljena lica napravila mnoge nezakonitosti. Jer ovo se može nazvati zemlja kumova. Ovdje samo kumovi sarađuju, ali gospodin Muzgonje i Perica Koljanin su kumovi i također Koljanin je dodijelio stan gospodinu Muzgonju dok je bio zamjenik ministra za izbjegla i raseljena lica. Čedo Savić je također u toj ekipi. Postoji tu još par ljudi čije imena neću navodno da govorim, ali oni su se znali čak petkom navečer u 12 sati noći sastajati u baraki za izbjegla i raseljena lica i dogovarati se oko nezakonitih radnji, odnosno oko podjele stanova i građevinskih paketa i razne druge imovine. Savić i Koljanin su oteli stan Franji Đinđinoviću, banjalučkom Hrvatu kojeg je rat zatekao kao radnika Zibla. Đinđinović je imao četvorosoban stan u centru Banja Luke koji se dopao Draganu Đukiću, Savićevoj desnoj ruci, u brojnim malverzacijama u Ziblu. Najjači argument koji je potezao Đukić jeste taj što je on Srbin dok je Đinđinović Hrvat. Na toj matrici Đinđinović je istiran iz stana, a 1995. godine je teško pretučen, nakon čega se sa porodicom odselio u Crnu Goru da bi nedugo nakon toga i umro od posljedica batina koje je dobio. Međutim, ni ovdje nije kraj monstruoznosti Đukića i Savića, koji su odlučili da po svaku cijenu zadrže Đinđinovićev stan. Iako je Đinđinovićeva supruga na vrijeme podnijela zahtjev za povrat imovine, Đukić i Savić uspijevaju da u odsjeku Ministarstva za izbjegla i raseljena lica srijede dokument da to nije učinjeno u zakonskom roku i tako joj bukvalno otmu stan. Taj papir za njih je falsifikovao Perica Koljanin, radnik Komija koji je za tu uslugu nagrađen gradskim stanom iako nikada nije radio u gradskoj upravi. Stan je, kako smo već rekli, dodijeljen njegovom bratu Slobodanu koji također nikada nije bio zaposlen u upravi grada. Čedo Savić je zbrinuo i sina Bedrana pa je u ime Zibla sa njim 18. jula 2002. godine potpisao ugovor o prenosu prava i obaveza investiranja i izgradnje jedne stambene jedinice u ulici Braće Pantića broj 4 u Banja Luci. Da ne bi bilo dileme, ovim ugovorom je Saviću mlađem dao Ziblu stan od preko 90 metara kvadratnih. Sve navedeno samo je djelić ogromnog kriminalnog opusa Čede Savića kojeg su od zakona godinama štitili Milorad Dodik i Dragoljub Davidović. Savić je uprkos tome konačno raskrinkan, a na tužilaštvu je da i njegove šefove privede pravdi. Nakon što je vjeronauku na velika vrata ugurala u osnovne i srednje škole, Islamska zajednica BiH je, koristeći svoju neobičnu moć nad bošnjačkim političarima, odlučila da vjerom podijeli i najmlađe stanovnike ove nesretne zemlje. Vjeronauka će, kako sada stvari stoje, veoma brzo ući u vrtiće, pa će se i na taj način od malih nogu mali Bošnjaci odvojiti od malih Srba, malih Hrvata i malih ostalih. Segregacija za početnike. Anisa Šetka.
Prednost ove nove kategorizacije djece na srpsku, hrvatsku i muslimansku je ogromna. Naime, mi kod djece prvo pobuđujemo ljubav prema vlastitoj naciji, što je uslov za demokratiju. Zatim ih približavamo i pripremamo za jedan suživot, jer znamo da su se djeca do sada u obdaništima igrala po nedemokratskim principima. Pitate se sigurno šta je sa ostalim, Jugoslovenima, Romima i tako dalje. Oni su u obdaništu preko puta koje se zove Nesložna braća. Ministarstvo za kulturu, prosvjetu i genetski inženjering nam je poslala specijalne profesore, ne obične vaspitače, da drže predavanja predškolskoj djeci. Djeca su raspoređena u 3 učionice, svaka učionica ima svoju kategoriju. Nastava je u toku, molila bih vas sa velikom tišinom da pogledamo kako traje ova nastava. Da je vrlo važna značajka to da je abortus ubojstvo. I to morate znati i zapamtiti. Abortus je dakle ubojstvo. Zašto? Zbog toga što i nerođeno dijete predstavlja čovjeka. Tako da to morate zapamtiti i priopćiti sve te čimbenike vašem partneru ukoliko budete stupali u intimne odnose. Onda je Rastko Nemanjić otišao u Svetu Goru, tamo se zamonašio i postao Sveti Sava. Urašu, kako su nam kraja ubili u Francuskoj? Kako? Podlo i podmetno, sjedi. No dobro. Kao što vidite, ovaj novi metod rada sa predškolskom djecom pobuđuje kod djece ljubav prema demokratiji i prema istini. Treća grupa sad ima čas muzičkog, pa ćemo pogledati kako to izgleda. Kao što znate, vjeronauka već 3 godine funkcioniše u našim osnovnim i srednjim školama. Ali mi smo upozoravali da će s tim predmetom biti stanovitih poteškoća, zato što djeca još u osnovnu školu ulaze prilično nepripremljeni za tako značajan predmet kao što je vjeronauka. Stoga smo u saradnji sa Ministarstvom za prosvjetu, kulturu i genetski inženjering odlučili da u ovo naše obdanište, koje se zove Složna braća, uvedemo posebnu vrstu podjele djece na kategorije. Ono što je nekada Bosance i Hercegovce nasmijavalo do suza, danas je naša surova realnost. Drugim riječima, ono što je nekada bilo smiješno, danas je žalosno. Naime, već neko vrijeme u 26 vrtića javne ustanove djece Sarajeva među roditeljima provodi se anketa sa samo jednim pitanjem. Da li ste za uvođenje vjeronauke u vrtiće? Ova anketa se prema tvrdnjama roditelja provodi samo među Bošnjacima. Direktorica ove ustanove, Arzija Mahmutović, negirala je ove tvrdnje i pritom je od nas zatražila da joj dostavimo imena i prezimena roditelja koji su nam se žalili. Očigledno je da direktorica Mahmutović samo tako može procijeniti da li su ove optužbe vjerodostojne. U svakom slučaju, Vedrana Pinjo Neushul, Ljuljeta Goranci Brkić i Mladen Komarica roditelji su čija djeca idu u jedan od sarajevskih vrtića. Nepodobna imena ovih ljudi bili su dovoljan razlog anketarima da ih ne pitaju za mišljenje oko uvođenja vjeronauke u vrtiće. Ja sada vidim da ja nemam pravo na svoje mišljenje kao građanka Bosne i Hercegovine. Ukoliko se uvede vjeronauk u javnu ustanovu vrtiće, znači meni se tu daje viza za odlazak van. Mene se tjera iz ove države i sve druge koji imaju sekularnu orijentaciju, koji doživljavaju ovu državu kao sekularnu državu. I to mislim da naši ljudi trebaju da postanu svjesni toga i da jednostavno počnu da djeluju, jer je mi gradimo. Ja želim isključivo da moja ćerka se druži sa svima isto, da ih ne razdvaja po imenima, po vjeroispovijesti, jer mi je vrlo bitno da nauči da živi, da poštuje sve. A isto tako očekujem da poštuju nju i njen izbor. Da li će ona odlučiti da bude jedno, drugo ili treće, kad ona bude mogla odlučivati, ja se u to neću petljati jer ja neću biti njen ubica snova. U razgovoru za 60 minuta direktorica Mahmutović tvrdi da anketiranje roditelja još uvijek nije počelo.
Pitamo se onda otkud ovi dokumenti i potpisi roditelja čija djeca već idu u vrtiće, ustanove na čijem je ona čelu. Tek naknadno će nam direktorica Mahmutović priznati da je anketiranje odobrilo Ministarstvo obrazovanja i nauke kantona Sarajevo, što samo potvrđuje da se brutalna segregacija najmlađih vrši organizovano i sistemski. To dokazuje i činjenica da je vjeronauka među bošnjačkom djecom odavno uvedena u drugim kantonima u federaciji. Tako su prije svih Islamska zajednica Bosne i Hercegovine, ali i vladajuća SDA, Stranko-Zabihovska koalicija, na velika vrata podijelili djecu od prvih godina njihovog života. Vjera i odgoj predškolske djece ni u jednoj mjeri se ne miješa. Znači, ni u jednoj varijanti se ne miješa. Kako rade vjerski vrtići, ja nemam uvid u to. Znači, imam uvid u vrtiće kantonalne javne ustanove djeca Sarajeva. Poznato je da postoje mnogi privatni vrtići. Postoje oni koji jesu registrirani i oni koji nisu registrirani i koje niko ne kontroliše. Ja ne mogu da komentarišem ništa na tu temu. U svakom slučaju zakon obavezuje nas kao ustanovu da djeci pružimo vjeronauku ukoliko to roditelj želi. Mi ispunjavamo zakonsku odredbu. Kantonalni ministar obrazovanja i nauke u Sarajevu Safet Kešo, podržavajući sramne naloge Reisul Uleme Mustafe Cerića i njegovih saradnika, poziva se na, pazite sad, demokratska načela. Dakle, demokratija i mogućnost da ljudi izaberu. Dječica nisu kadra u ovom uzrastu, zaista da kažu šta oni žele i šta njima u ovoj fazi treba, ali vjerujte kad bismo ih pitali onako bunovne ujutro da li hoće u školu, vjerojatno bi kazali da neće ni u školu. Iako je svjestan da djeca nisu u stanju sami donositi odluke, ministru Keši preporučujemo da posluša i mišljenje sociologa religije, ali i psihologa. Ja želim snažno podcrtati jednu stvar koja je pokazala da, i to će vjerovatno psiholozi potvrditi, djeca u dobi do 4, 5 ili 6 godina, ali u prosjeku do 5 godina, dakle ona djeca koja ne znaju praviti razliku između imaginarnog i stvarnog, nisu sposobna pratiti religijsku doktrinu. I to je poznato i crkvenim krugovima, kad kažem crkvenim, mislim na religijske zajednice, tako da su projekti tamo gdje postoji vjeronauka u predškolskom obrazovanju vrlo posebno i godinama pripremani. Postoji jedna izreka, da citiram jednog jezuita koji je rekao, jako poznatog jezuita koji je izjavio da dajte mi dijete do 7. godine, vidjet ćete šta ću ja od njega napraviti. Znači, ovo nije mjesto gdje mi trebamo svoju djecu odvajati. Ja neću da moja djeca sjede u trpezariji dok druga djeca uče nešto drugo i uostalom da znaju razlike sa 3-4 godine zašto je neko tamo, zato što se zove ovako ili onako. I ono što je možda najbitnije, a to je da će u svakom vrtiću biti djece koja neće ići na veronauku. Za to vreme vaspitači će morati sa njima da rade poseban program, najčešće igru i zabavu. Ostaje pitanje na koji način će djeca na tom uzrastu doživjeti časove veronauke, jer dok se njihovi drugari igraju, oni rade nešto veoma ozbiljno i moraju da sede mirno i pritom slušaju nekoga s kojim priča o relativno imaginarnim i stranim pojmovima. Dakle, pitanje je na koji način će djeca shvatiti te časove, kao privilegiju, nagradu ili kao kaznu. Doktorica Bajraktarević tvrdi da djeca ne mogu razumjeti ovakve podjele i da postoji ozbiljna opasnost da na ovaj način odgajamo nove generacije koje će i same podržavati segregaciju. Svjesna je ove činjenice i Vedrana Pinjo-Neusul, pa je zbog toga pokrenula i online peticiju protiv religijske segregacije u vrtićima. Peticija se može potpisati na adresi www.petitiononline.com 71.000 sa, a do jučer je bilo 880 potpisnika. Gospođa Razija Selak bila je odgajateljica više od 40 godina. Ona je šokirana pokušajima uvođenja vjeronauke u vrtiće. Ja sam za toleranciju, naučiti djecu kako da jedni druge poštuju, cijene. Dok sam ja radila, ja sam sa djecom pravila somune uz Ramazan, hurmašice za Bajram, za Božić kolačiće, čestitke za Božić. Svako je dijete nosilo da odnese i svom komšiji. Ne znam, ja za Uskrs smo šarali jaja i cijeli rat. Od rata pa na ovamo. Naravno, prije rata se nisu isticale te nacionalni praznici u vrtiću. Ali ne znači da vrtići prije rata nisu iznosili dobre ljude i da nisu dobro odgajali djecu. Tako naravno ne misli rukovodilac vjersko-prosvjetne službe Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Muharem Omerdić, koji je u izjavi za Sarajevsko oslobođenje u vezi sa brutalnim uvođenjem vjeronauke u vrtiće između ostalog rekao da će se na ovaj način konačno ispoštovati volja mnogih roditelja koji žele da im se djeca odgajaju u duhovnoj dimenziji. Osim toga, Omerdić je u stilu sovjetskih komesara poručio, citiramo: Onima koji ne žele vjeronauku u vrtićima preporučio bi da pogledaju svoju odraslu djecu i njihovo ponašanje.
Mi ćemo ih učiti da se čuvaju droge, da budu pažljivi prema roditeljima, da se čuvaju lošeg društva. Dakle, sva ona djeca koja nisu pohađala vjeronauku po Efendi i Omerdiću su postala ili narkomani ili ne poštuju i tuku svoje roditelje ili su okruženi lošim društvom. Upravo zbog ovakvih uvredljivih stavova jednog od čelnika Rijaseta moramo konstatirati kako je islamska zajednica očigledno spremna svakog proglasiti narkomanom i siledžijom, samo kako bi uposlila svoje prekobrojne kadrove koje školuju u medresama i na Fakultetu islamskih nauka. Ukoliko se sramni planovi o brutalnoj segregaciji djece u vrtićima jednog dana i ostvare, to će biti još jedna potvrda da je Rejs Cerić zaista najmoćnija politička figura među Bošnjacima i da je Rijaset na čijem je čelu u direktnoj službi podjele građana ove zemlje, a samim tim i podjele Bosne i Hercegovine. Zbog silnih napora da materijalno, tehnički zbrine sebe i svoju užu i širu familiju, te djecu utjera u suru, Rejs Cerić je zaboravio ukinuti ratnu fetvu kojom se svi muslimani, pripadnici autonomne pokrajine Zapadna Bosna, proglašavaju nevjernicima. Poslužimo se Cerićevom terminologijom, munaficima. Fetva kao kletva. Avdo Avdić. On se zove Hasan Kekić. Bivši je pripadnik narodne odbrane Fikreta Abdića, izdajnik je, murted ili otpadnik ummeta Muhamedova. Ali njegov brat Esad je pravi vjernik. Borio se u armiji Republike Bosne i Hercegovine i za razliku od brata ima pravo da bude ukopan prema islamskim propisima. Tako barem misle čelnici islamske zajednice, koji su ovom fetvom iz novembra 1993. godine pripadnike narodne odbrane proglasili otpadnicima islama. Ja se nikad nisam osjećao da sam otpadnik, ni da sam izdajnik, niti se danas osjećam. Ja sam pripadnik islamske vjeroispovijesti i to će ostati uvijek. Autonomija je, misli Hasan, bila greška, ali urat se moralo, kao što je iz druge strane na brata morao pucati Esad Kekić, pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine. Mene da je neko pitao gdje bi želio biti. Ja bi želio biti na Havajima negdje. Ne bi želio nikako biti u ratu, kao i svi drugi. Međutim, splet okolnosti je bio takav da moraš biti. Jednostavno, tjerate i država i nacija i vjera da se boriš za svoje. Odmah, prvog dana mira, Hasan i Esad, braća koja su pucala jedan na drugog, su se pomirili. Ali pomirenja krajišnika na višem nivou još nema. I zato su bivši protivnici, pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine i narodne odbrane, prošle sjednice sjeli za isti sto i krenuli u pomirenje. Među njima je bio i Jasmin Osmanagić, bivši pripadnik armije Bosne i Hercegovine, ranjavan na autonomiji, kojim su pripadnici narodne odbrane ubili dva brata. Moje su sestre prošle kroz to Drmaljevo, kroz logor. Moji prijatelji, evo, pa ja upravo u kameru iz ove izjave izjavio, njima se izvinjavam što ako sam pogriješio, ali mislim za budućnost naše djece i Unsko-Savskog kantona da ovo nije loše, da malo shvate koji je naš plan bio i šta. Jer nama je dosta političara, ti laži, ti ljudi koji s nama obećavali da ćemo jesti tim zlatnim kaškama poslije rata, možda oni jedu. Mi pravi borci koji smo se borili, koji smo išli, koji smo ranjavani. Vjerujte da nemamo šta jesti. Gladni borci, s obje strane nekadašnje ratne linije, pomoć na putu ka pomirenju zatražili su i od islamske zajednice. Pa ja mislim da nam može pomoći puno islamska zajednica. Evo, mi smo poslali i Resulemi za ukidanje te fetve i ovo, pa čekamo da vidimo odgovor šta će biti od toga. Jasmine Osmanagiću, od toga neće biti ništa. Vjerski poglavari, poznati huškači i logističari pozadinci za halal nisu spremni. Koji oprost? Koji halal? Kome je halal? Kome je ubio? Pa ne možete vi raspraviti o islamskim propisima. Ko može? Pa ja. Pa to je moj posao, ja sam učio školu, zato isti. Inače, muftija Makić odlično razumije izdaju Fikreta Abdića, jer je u tom periodu, umjesto u Bihaću, bio na sigurnosnoj udaljenosti u Zenici. I upravo je iz Zenice izdiktirao fetvu kojom je zabranio klanjanje dženaza poginulim pripadnicima narodne odbrane, proglasivši ih otpadnicima islama. Resulema je stao iza toga i pa tad je bilo konstituisanje Rijaseta inače.
Dakle, nije nikad rijasat o tome zvanično raspravljao, u smislu da je raspravljao. Dakle, to je bila jedna fetva lokalnog, internog karaktera. I ta fetva još je na snazi. U stvari, ni sam muftija ne zna kako će je staviti van snage. Van snage je stavljeno, dakle. Čime? Kako čime? Pa nestalo je razloga. Kojim aktom je stavljeno van snage? Kojim aktom? Znači, drugom fetvom ili samo vašim saopćenjem? Ne, ovim saopćenjem, znači konstatacijom da nema više razloga da se ona primjenjuje. Može sa konstatacijom, znači van snage stavljeno? Ma nije ona stavljena van snage. Dakle, ukoliko se pronađu tijela ubijenih i nestalih pripadnika narodne odbrane, dženazu im neće klanjati imami pod okriljem Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Što se tiče mog stava, ona se primjenjuje. Što se tiče mog stava, dakle, onaj ko je poginuo s tim nijetom, on ne zaslužuje dženazu. A ko je taj koji može utvrditi s kakvim je nijetom ko poginuo? Allah Đelešanu je taj koji presuđuje. A mi smo ti koji klanjamo dženazu. Mi smo muslimani ti i mi klanjamo kome smatramo da trebamo klanjati. No, to nije sve. Nakon rata, na osnovu instrukcija muftije Makića, Rej Sulema Mustafa Cerić izdaje fetvu o isključenju iz Islamske zajednice imama koji su tokom rata klanjali dženaze ubijenim Abdićevcima. Rej Sulema daje ovlasti, svoje ovlasti imamima da drže hudbu. Dakle, svoje ovlasti koje on kao Rej Sulema mešurom dobio od šejhul islama. I on te ovlasti ima pravo da uskrati onome za koga smatra da treba uskratiti. Reisovu svemoć osjetio je i efendija Ahmet Huskić, kojem je Mustafa Cerić zauvijek zabranio bavljenje imamskim poslom. Pa nije Reis Bogom dan da on određuje ko će biti musliman, a ko neće. Zato Reis Cerić baš i nije omiljen u džematu isključenog efendije Huskića. Kad je Reis sada bio u Bosanskoj krajini, da je trebao sve uraditi da se pomirimo, odnosno trebao je doći u Veliku Kladušu i to mu je jedna od najvećih grešaka, jer bi vjerovatno 90% bi promijenuo stanje. No, Reisu izgleda nije u interesu pomirenje, ali nikakvo čudo. On ne zna kako ih gladovati, i to zbog onih koji su okrenuli brata protiv brata. Povodom priloga emitovanog u emisiji 60 minuta 28. januara 2008. godine izražavam zaprepaštenje monstruoznim konstrukcijama da sam organizator navodnog reketa i ucjena vrijednih 200.000 konvertibilnih maraka, a povodom izbora najboljeg ponuđača za opremanje zgrade prijateljstva kancelarijskim namještajem. Izjave direktora firme MOS Envera Zornića su klasičan primjer ucjenjivanja legalnih državnih organa u procesu izbora najpovoljnijeg ponuđača, stoji između ostalog u saopćenju za javnost zamjenika ministra financija u Vijeću ministara BiH Fuada Kasumovića. Zbog činjenice da su Ministarstvu financija i Trezora BiH upućene 4 žalbe na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dokumentacija je proslijeđena Uredu za žalbe, jedinoj zakonima definiranoj instanci koja rješava primjedbe na tenderske rezultate. Dakle, naglašavam, proces javne nabavke još uvijek nije okončan, pa tako niko ne može tvrditi da je neko dobio ili izgubio posao opremanja zgrade prijateljstva kancelarijskim namještajem. Obzirom da sam u spomenutom prilogu okarakterisan kao mafijaš, reketaš i osoba koja se bavi zelenaštvom s ciljem zaštite od neistinitog informiranja, podmetanja i laži, obratit ću se Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH i nadležnim sudskim instancama. Uostalom, o kredibilitetu Envera Zornića, direktora MOS-a, dovoljno svjedoči činjenica da je on bio pravosnažno osuđen i boravio u zatvoru zbog počinjenog teškog krivičnog djela, stoji u saopćenju Fuada Kasumovića. Politički magazin 60 minuta još jednom podsjeća da smo u više navrata bezuspješno pokušavali da od gospodina Kasumovića dobijemo komentar u kameru na sve optužbe iznesene u našem prilogu. Kako rekao smo, gospodin Kasumović je to odbio. U prigovoru Vlade Republike Srpske na programe koji su emitovani u emisiji 60 minuta 12. novembra i 20. novembra 2007. godine, između ostalog se kaže da su na veoma uvredljiv, neprimjeren i neprofesionalan način prikazana vlada i predsjednik vlade RS u kontekstu izgradnje novog administrativnog centra vlade RS, privatizacije naftne industrije RS i razrješenja nerasvjetljenog krivičnog dijela ubistva koji se desio u Banja Luci. U prigovoru se još konstatuje nikakav napor nije učinjen da se promovišu i interesi druge strane i njeni stavovi, nego je emisija dizajnirana s namjerom krajnje negativnog oslikavanja rada vlade i predsjednika vlade RS. U redakciju 60 minuta stiglo je i reagiranje glavnog i odgovornog urednika Dnevnog vaza Sejada Lučkina.
Poštovani gospodine Hadžiomeroviću, s obzirom da smo od nekoliko vaših sagovornika indirektno ili direktno neargumentirano prozivani kako Dnevni avaz želi zaustaviti razvoj elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tobošnjih ličnih interesa njegovog vlasnika ili čak interesa Beograda, molimo vas da objavite sljedeće. Zar je moguće da je iz istih pobuda kolegiji Federalnog pravobranilaštva odluke Hećinog ministarstva ocijenio kao suprotne zakonu o javnim nabavkama i zakonu o koncesijama? Na isti način te odluke trebale su se promijeniti na osnovu zaključaka Hadžipašićeve vlade koji su sakriveni od javnosti i parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Preispitivanje zakonitosti cijelog postupka i boniteta takozvanih strateških partnera traži i kolegiji SDA te više opozicionih stranaka. Također, a na tome je insistirao i Dnevni avaz, zatraženo je da se svi poslovi daju preko tendera po mogućnosti državnoj elektroprivredi i domaćim građevinskim kompanijama. I to direktno, a ne preko fantomskih inozemnih firmi naših korumpiranih političara. Posebnu dimenziju svemu ima i činjenica da je nakon pisanja našeg lista i objavljenih dokumenata kantonalno tužilaštvo Sarajevo naložilo istragu koja se ima provesti u Ministarstvu energetike, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Prema tome, jasno je da nakon uključivanja kompletne javnosti i nadležnih institucija, Dnevni avaz ima punu profesionalnu satisfakciju da je uradio državno koristan posao koji je u interesu svih građana, pa čak i budućih generacija. S poštovanjem, Sead Lučkin, glavni i odgovorni urednik Dnevnog avaza. Bilo je to sve za večeras. Vidimo se narednog ponedjeljka. Doviđenja.